дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. сафири нави Туркия дар Тоҷикистон ба нозирӣ эътимоднома супорид. ҳушдори кумитаи ҳолатҳои фавқулодда аз хатари селу сангрезӣ ва тармафароӣ то охири ҳафта. санаи эҳтимолии оғози моҳи шарифи Рамазон дар Тоҷикистон маълум шуд. ҳайати Роспотребнадзор аз озмоишгоҳи миллии тандурустӣ боздид кард. ҳабси маъмурии ронанда барои дағалгуфторӣ. шарҳи ин ва дигар хабарҳо бо шумо ҳастам. Муниса Атамлоева. салом. сафири навтаини ҷумҳурии Туркия Эмрезеки Карагёл нусхаи эътимодномаи худро ба муовини якуми вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон Хусрав Нозирӣ супорид. зикр гардид ки дар ҷараёни суҳбат ҷонибҳо пиромони ҳолати кунунӣ ва дурнамои густариши ҳамкориҳо байни Тоҷикистон ва Туркия табодули назар карданд. манбаъ меафзояд, муовини якуми вазири корҳои хориҷӣ ба сафири нави Туркия дар фаъолияти дипломатияш дар Тоҷикистон орзуи комёбӣ кард. кумитаи ҳолатҳои фавқулоддаи Тоҷикистон сокинони кишварро аз хатари сангрезӣ ва тармафароӣ то охири ҳафта ҳушдор додааст. ин ниҳод бо такя ба пешгӯҳии обуҳавошиносон иттилоъ додааст ки дар водиҳо, доманакӯҳҳои Хатлон, Суғд ва минтақаҳои тобеи ҷумҳурӣ фаромадани тарма, сангрезӣ то 19 марти соли ҷорӣ ва инчунин сел пешгӯӣ карда мешавад. ғайр аз ин дар баъзе минтақаҳои вилояти Суғд шамол метавонад то 20-25 метр дар як сония, дар баъзе ҳолатҳо бо афзоиши 25-30 метр дар як сония зиёд шавад, афзудааст манбаъ. дар робита ба ин кумитаи ҳолатҳои фавқулоддаи Тоҷикистон аз аҳолӣ даъват мекунад ки то ҳадди имкон аз сафар рафтан ба ҷойҳои хатари тармафароӣ, ҷамъоварии ҳезум, чаронидани чорво ва шикор худдорӣ кунанд. ронандагон ҳангоми ҳаракат дар минтақаҳои кӯҳӣ ва ё дар қитъаҳои тармафаромадани роҳҳо бояд фосилаи муқарраршудаи ҳаракат дар байни мошинҳоро қатъиян риоя кунанд. طبق اطلاع اکبر شریف سخنگوی ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت سوخت بدرفتاری و رعایت نکردن آداب معاشرت هنگام خدمترسانی مسافرکشانی سبب شد که نسبت به راننده واسطه نقلیاتی تمغه مرسدس سپرینتر ارگشزاده رمضان با ایری 31 ساله استقامت کننده شهر خوجند مقامات میلیتسیا از تأثیر رسانی مأموری حقوقی کار گیرد. چند پیش نواری مناسبتی دغلانه راننده نسبت مسافران به شبکه اینترنت راه یافت و واکنش مردم را به وجود آورد. тавре дар навор дида мешавад ронанда Рамазон Эргашзода бо мусофирон муносибати дағалона намуда тартиботи ҷамъиятиро вайрон мекунад. ба иттилои манбаъ ҳодиса санаи 9 март тахминан соатҳои 19 дар истгоҳи маркази савдои шаҳри Хуҷанд рух додааст. ронандаи воситаи нақлиёти мусофиркаш ки дар хатсайри рақами 100 хизматрасонӣ менамуд, одоби муошират ва тартиботи ҷамъиятиро вайрон намуда осудагии мусофиронро халалдор кардааст, афзудааст манбаъ. бо муайян шудани шахсияти ҳуқуқ вайрон کننده برای مید افباشی نسبت رمضان ارگشزاده طبق طلبات ماده 460 کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان پرونده مأموری ترتیب داده شده. با قرار سود جزا در نمود حبس مأموری به مهلت 10 شبانه روز تعیین کرده شد. متخصصان راسپاتربنادزور که با سفری کاری در تاجیکستان قرار دارند از یک آزمایشگاه طبی دیدن نمودند. با اطلاع کاتبات وزارت تندرستی کدرова اولگا ویکتورونا، شارова ایرینا نیکولایونا، марсоха کیریل سرگیویچ، نمایندگان کارخانه فدرالی طبی انستیتوت علمی تحقیقاتی ضد وبای فدراسیای روسیه میکروبی راسپاتربنادزور با فعالیت مؤسسه دولتی آزمایشگاه ملی تندرستی جمعیتی شناس شدند. گفته می شود اسنای شناسایی هیئت راسپاتربنادزور از رفت فعالیت آزمایشگاه مذکور دیدن نموده، اینچنین با رهبریت و متخصصان مؤسسه نام برده ملاقات کردند. ضمن ملاقات جانب‌ها دایر به سمت‌های گوناگون فعالیت آزمایشگاه ملی تندرستی جمعیتی مبادله افکار نمودند، تاکید می شود در خبر. باید گفت که بازدید متخصصان راسپاتربنادزور از آزمایشگاه‌ها و یک قطار مؤسسه‌های تندرستی مملکت ادامه دارد. شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان سنای احتمالی آغاز ماه شریف رمضان در تاجیکستان را اظهار داشت. یک منبع از شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان به سپوتنیک تاجیکستان اظهار داشت که امسال احتمال است ماه شریف رمضان با 13 اپریل راست آید. این منبع گفت حالا قراری ویژه شورای علمای کشور در این باره صادر نشده است.
ӯ гуфт барои муайян кардани санаи дақиқи оғози моҳи шарифи рамазон масъулини шӯрои уламо бо пажӯҳишгоҳи астрофизикаи академияи миллии илмҳо ҳамкорӣ доранд. қарори ниҳоӣ дар бораи санаи дақиқ пас аз хулосаи олимони академияи миллии илмҳо ва шӯрои уламо қабул ва дар маҷлиси умумии аъзои шӯрои уламо эълон мешавад, афзудааст манбаъ. сомиёни азиз, инҷо мерасем ба фарҷоми барнома. то барномаи дигар тансияту хонаобод бошед. хайр. барномаи иттилоотии хабар аз рӯйдодҳои тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.